noneho umva ukuntu tugiye kumushuka kugira ngo bigende fresh. Hari indirimbo y'ukuntu uzi? Hari indirimbo y'uzi? ndayizi. Iririmba akantu uzi twumve. Yego ko mana kuririmba se. Ntago ndirimba. Tugiye kumubeshya urumva ko uri umubyeyi utwite. Urumva? Umuhamagaye yo utari kumva indirimbo ziwe. Akenshi na kenshi iyo uri maso utari kumva indirimbo ziwe uba umeze nabi. Urumva? Umubwira yuko umeze nabi wariwe uri kumva umeze nabi ushaka kumva ijwi rye. Ariyo mpamvu umuhamagaye. Umusabe ko yakuririmbira. Noneho muganireho gake umubwira ko uri umubyeyi utwite. Noneho nyuma umubwira ko wamubeshyaga uri umufana we. Kumva ukuntu abyakira nyuma ariko wamanje kumusegura ko uri umubyeyi ariko bikorera umuntu utwite. Twumva ikintu avuga. Okay. Hello. Neza. Yego. Ndi umubyeyi. Okay. Mfite umubebe mu nda ndatwite. Okay. Nkunda kumva indirimbo zawe iyo nkumva nyine meze neza. Thank you. Mu rugo nashizeho cadre y'ifoto yawe. Ndagukunda cyane nyine na appreciatinga ibyo ukora. Murakoze cyane merci Kristo. Ways. Ndagukunda cyane. Murakoze cyane kabisa. Kandi courage nyine ufite impano. Merci. Ako nashakaga ko wandirimbira gatoya kugira ngo numve meze neza tu. Kana kwa gripe ntabwo ndi gushobora kuririmba. Wait, try. Please, I beg. Bishobora gukora. Oh, urarwaye? Okay. Nta kibazo. Sawa. Aba basitari rero. Eko komani wari uri gutitira. Zatugenda. Uriya ni perezida mwavuganaga. Uziko yo nirukanga nde wari kuvutuka. Akantu k'ububyeyi rero. Ko kantu wapi? Mbaye umubyeyi mburagiye. Ubuze gato. Wumvishe na cyakijwe iki? Wangira amaje gusomana hu. Avuga neza cyane wese. Byayaraye mu mayo. Aya. Reka tubikore noneho melody uvuge ko uri muri manager. Ndi manager? Uri manager wa hoteli runaka tubwire hotelira. Oya mbabarira ibyo bintu oya. Ushaka kumuha akazi. Kumva amafaranga aca. Hari iribi? Aya. Hari imiribi mwana babo. Iribi rirahari. Kunyicisha wowe. Mvuge ngo ndi manager. Mana nyagasani. Ibyo bintu biri too much guys. Uvuganye na Ariel weze nubundi usanzwe uri umufana we. Urumva umeze ute? Meze neza. Wari uri gutitira nabibona. Ntabyo gutitira. Ahubwo nabumuhanze. Nashakaga ko turirimbana nuko nyine sanze arwaye. Uririmba wowe wenyine twumva. Aha. Ariel weze twumva. Kereka nyine yabarimo akajyanyo. Nanjye mfasha. Nabyo Mani mfasha n'ukuri kw'Imana. Uramfasha se? Nyine ndizamu. Zamura ahubwo wowe mgiraho mera. Maybe you should know urukundo mvuga rundimo. I never even know it's a promise you. Oh baby you bigarukira. Bigarukira ngaho mbabarira rwose. Wabonye aka video yahaye Nuza Juno. Yamuhamagara ari kwa yago. Ego. Ya. Nakabonye. Abonye abandi bana. Kavuga gute? Kavuga gute se?
oya ariko ndabakunda bose bari kumwe ni timu nziza cyane. Okay. So twaganiriye igihe kinini urumva dusoza ikiganiro nicyo ubuzima bwakwigishije. ubuzima se ntacyo bwanyigishije, ndakiga ubuzima se ko umuntu ahora yiga, umuntu ahora afata amasomo y'ubuzima, ntabwo bavuga ngo ni turakiga, urekera kwiga ari uko watashye. Bwangejejeho guteze, bwangejejeho nyine kuba hari icyo nshobora kwimarira. Guhera umwana primaire kugeza ageze secondaire aba yiga, ariko buri uko agenda yiga hari ibintu agenda ageraho. Wowe ubuzima nta kintu bwigeze bukugezaho? Icyo byangejejeho ni uko mbasha kuba nagira icyo nkora, nkagira icyo nimarira, bitewe nyine nuko nkomeza kwigishwa n'ubuzima ibintu ariko ntabwo bavuga ngo warize wararangije, kuko umuntu akomeza kwiga paka. Uracyari umukobwa? Bibaye ngombwa ugatwara inda ukiri iwanyu wabigenza gute? Nayibyara. Iwanyu utekereza ko bakora iki? Bakora iki se? Bakwanga umwuzukuru se babyakira? Hari Babu ari we muri kumwe na Ken Soul, ninde wakifuza ko ubabyarira? Se wagihureka ibintu nk'ibyo? Babu na Ken Soul. Ninde muntu wifuza ko yagutera inda? Ken Soul. Kubera iki Ken Soul? Ariko ntago nabyifuza, kubera ko ntago nabyifuza. Kubera iki Ken Soul? Nta mpamvu ihari. Nta biba bikaze gito. Nta mpamvu. Ngiye kuguha n'undi muntu umwe. Inshuti yanjye. Inde? Ken Soul. Babu. Babu ni umubeshyi. Okay. Muri benshi cyane. Okay. Noneho ngiye kuguhitisha muri ikindi kintu. Ari Rayon na APR nicyo ufana? Ibintu by'imipira ntago njya mbijyamo cyane. Ariko iyo bagiye gukina ari Amavubi, mfana Amavubi, ariko ntago ngira ikipe ndiho. Nta nubwo ufana Kenis? Oya. Mfana Amavubi. Okay. Hari abasore barenze hano mu Rwanda. Hari The Ben, hari na Moses uriya ufite inzu bita Motions. Ninde wakifuza kugendana nawe nimugoroba i Nyamirambo? Kugendana nawe nimugoroba i Nyamirambo? Ego komana nje. Sha buri muntu wese uratubwira impamvu. Ni The Ben. Kubera iki? The Ben, the Tiger. Kubera iki? Kubera ko The Ben nyine ari attractive. Nigeya. Nyine ni wa muntu waba uri kumwe nawe ukumva ni nkaho urinzwe. Wakumva ko nta kintu kiri buguhungabanya kubera physical appearance yiwe. Noneho Moses byo ntago nabyifuza. Kubera? Nta mpamvu. Ni kwa kundi ubona umuntu ukabona ntabwo agukurura. Moses akora uko ashoboye agukurura? Akora uko ashoboye akurure abantu. Ariko akurura abagabo bagenzi. Ibyo simbizi. Ibyo ntabyo nzi. Ujya usenga? Ya. Dusoza wadusengeye tukasoza ikiganiro. Babu wanjye. Ukabyara. Imana iturinde ibane natwe mu mirimo dukora. Amen. Twasenze twarangije. Wasenze? Ubu nubaye nk'aba bagabo ngo tangira ari mavamo. Ko barangije. Ntago reka gusoza. Ese uba ushatse umugabo ukajya kubona ukabona mu gihe cyo gutera akabariro ahise agwa, wabigenza gute? Ibyo ngibyo ntabyo nzi, nzabimenya ubwo igihe nikigera. Ariko ubiteganya ubwo urumva byagenda bite? Oya ntago ibyo ngibyo byabaho. Bibayeho? Ntago byambaho. Bibayeho? Ntago byambaho. Ni wowe bigena? None se ubwo koko umuntu ajya kubana n'undi ntago byaba mwana. Ubanza ku. Ntago byaba.